Mema wache na mema wakwaba mfambra Nnawotwi dwumadie so ewo Adom TV if you have try ho ewo Asempa 94.7 FM na na pay say wo de wafidi ato ha yedase so am ekwan say yemra na enu medi nkomo Nnawotwi nsem bebre na esi wom ye nanim say minority in parliament echo BOG say omoko occupy BOG because omsha nsem ekoso Bank of Ghana no enko yisa ene ya beto dwane se Bank of Ghana yete bank no last year eno mo boka pa ombo bida 60.8 billion minority nature say governor o hwe se ni o si da bank na no toto nioma na enkoyie nte be ya nkomfa ne ndwuma nto no nsefom nanu omoko koye protest wo de petition koye governor ntumi amba ambeje na no mum enema minority ne ka so ombo afu pa say minority leader ne MPs aba baby be etesa na government to MP amba ambeje petition no na emum osuma head of security oho so mrambeje adeche ye enna nsensem be beto dwa say governor edensem be atodwa say nyomo ye no kura no nensem fata so mbe fi say omo ye MPs omo kwan bebra nkom betumi afa so ede omo nsem atodwa na emum ne omo ye no nsem be ete ye ne kire so say yade a hooligans ene minority nature say one kasa ye kra omubo afu papa Nnawotwi we mu nsem ba kwa beto dwa di atene pa na ye friend no dialysis omo kidney yare also mkoda machine so Nnawotwi bia omoda so mienu na etumi sesa omo jani no nsem beto dwa say kolebo aye so ombeto dialysis course no mu and nsem bebre na ba ye ene ye besi ndwa na yetumi discuss ye nso Nnawotwi we mu nso yenya teacher prize teachers or more chire enkoda de bo mo abaso na no na abeto dwa se teachers so more conditions of service enkoyie ntinka ne omo ni da pa se ye beto omo conditions of service ombe pegem na no so ene ye bezin dwa anankonya yetumi edi nkomo yie papa ya hwe se ekwan be na ye faso ebetumi atoyie na MPP enchom so ba koto maba na nsemo esisi ba na Nnawotwi we mu we so ya na waka we yenim se chairman wontumi ene ora Kennedy Japan nsensem bia we to mani we na we ato mani we ora alancha manten so nam ono so to bi mani aban ne papa am sensem nyina no eko so wom e wona Nnawotwi we mu ye behwe na yedi nkomo na nkomo no ye behwe dialysis anko focus enka ye ma NHI emfa cost no ye bisa se NHI wo hwe se ni a nneoma nkoyie na ye dialysis to so be koyie de again enoma ben ene ye hwe faso e ka so okay teacher we de odimu pa oye edema ye education wo Ghana ha again ye bisa se governor odaji Bank of Ghana anono onsi fam anonye den ene ora Thomas Musa not general secretary obeka ye ho me yedi nkomo Dr. Peter Ante so executive director for the Institute for Education Studies obabeka ho me yedi nkomo Dr. Kwame Sapon Siedo ye pharmacist on also a CDD fellow obejo ene yedi nkomo Ma Miss Cynthia Mamle Morrison the member of parliament for Agona West constituency obabejina and yane MPP anemo yedi nkomo ora Adams Malik a member of the NDC's communications team on the other cancer our studio hapreko ye be hwe na yesin kwen ya discuss ye from Samuel Kojo Brace me gina me production team and me team e wan ina na mu na ma wakwa aba ye twa ho tew ye ba ye de nsem no ye be ani oni entra